अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल अल-मुअल्लिफ़ रहिमहुल्लाहु तआला व अवहनुल इस्लाम व अत्तलुल जिहाद व अमिलू फिल फ़ुरक़त व ख़ालफ़ुल आसार व तकल्लमू बिल मंसूख़ व इह्तज्जू बिल मुतशाबिह। अल-इमाम अल-बरबहारी रहमहुल्लाह तआला जहमींगे वहाँ कता का अदि एमियोंगे मगफ़रतुंगे वहाँ कता बयान कुरव्वा विदालफ़ा बे नुक्ता तकुगे तेरें अलोंडगे एम्मे फ़होगे दारुस निमिगन दिए अलोंडो ए वहाँ के गुड़वालेगे मेदु फशानी एगोतुं ए फिलालुगा इसे बयान कुरोनु फदें। अल-इमाम अल-बरबहारी रहमहुल्लाह तआला विदालोनी एमीहुं ए जहुमींगे सबबुं इस्लाम दीन निकमेतिकं लिबिगन दिए मितागा मीस्तकुंगे हितुगामा इस्लामी अक़ीदा बलिकशवेगन गोस वात्तलुल जिहाद अदि जिहादु एमिहुं हुट्टुवालिये अल्वेरिंग है शरह का विदालोनी मुस्लिमों एब्बाय को अनेब्बाय का फितुना वेरिवे एब्बाय मिहुंगे मेदुगा एब्बाय को अनेब्बाय का अरारुमा तलाफोलमा उफेदिगन दानमा अदुवुन्ना मेदुगा फारा वेरिवे इस्लाम दीनु के अदावत तेरिन्ना रद्दु दिनु मुगे बे मेदुकंडिगन दान हकीकतुगा इस्लाम दीन फरुइगन तिबे हमलादे मुंदा मुनाफिकुन्ना यहूदीन एम्मे दे को इंगे मियदुस अहम भी मीगन बे नुक्ता तलोन इतुर फां को तुम गुतुं कुरिदो के मी फिलावलो के बे मियदु मी अदु मी फेशी। अल-इमाम अल-बरबहारी रहमहुल्लाह विदालोनी वा अत्तलुल जिहाद जिहादु एमिहुं हुट्टुवालिये एई एगे शरह के इल्मेरी विदालोनी मुस्लिमों एब्बायको अनेब्बायका अंगुरामको मुस्लिमों एब्बायको अनेब्बायका हिफा तलाफुलन जीजनमा मसलता का अरारुंता मुफेदिजनमा दें ए मुस्लिमुन्ना हमला दें अन्ना नोता मुस्लिमुन्ना अमाजुआ गैर मुस्लिमों के हमला तकं एमिहुन्ना हेदुन तेरिवे या कुरिमतलाना फुर्सत गेल्ली गेंदेबा एमे ए देमाना का वसने की गेंदे माने की जहुमीन अहलुस सुन्नति वल जमाअती का अक़ीदा या खिलाफ फा कंतता उतरेगा अल्लाह ताला के कलिमा फुलु मतवेर कुरुमट का कुरवे जिहाद एमे खिलाफ जिहाद कुरुमा की एकमें नूकम का बुनु देखे अने माने की एफदा मीस्तकुं फितुनता उम्मतुगा कोला जेहुनीमा मुस्लिमों के अक़ीदा बलिकशिवे मुस्लिमों एमियों के दीनु का हिफाटम भी गोतुगा नुहिफे टुमुगे सबबुं कुरिमतिवा नुरक्काता मा बोडवेगेन दावाह का बयान को देबु वामिलू फिल फ़ुरक़त अदि मीस्तकुं बैबा कुरुमं एमियों मसके कुरिये मिताग इशारा कुरनी कुरान की अल्लाह के मखलूक तो नोता नून तो नोता अल्लाह सुब्हानहु व तआला या एकलांगे मिलको वडिगे लिपि वडिगे रिवेति इस्मु फुलुतका आदि फुरियम वेगेम सिफा फुलुतोगे वाहका इल्मरिन बयान कुरबा फवनिको एनु मगुतकुम वदे अनेक्कावेस फलसफाया ताकुन ताकु नुजे अमिल रायोगे मच्च बिना को दीनोगे वाहका देकुमा मिकंतत्ताओगे सबबु मिसोकुंगे मेदुगो फेदिगेंगना बैबैबु ममी हुरिया कमिस मीगे तेरें हिमिनिगेंदे अदे तिमामेंगे तिबागा हरुदना अक़ीदा नेतिजनम इस्लाम दीनु के अक़ीदा का नुहिफाटा नमा मुज्तमाउन फेनिगेन दानी बैबा पलोंडु कुरीदु के फिलालु के साथी इसवेदिया फिलालु तौगावेस इशारा कुरमुंदा फदें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हिदायतुम नीस्तकुं एकिबा वेज्जनमा दें ओन्नानी जाहिलिया ज़मा ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल का मैगे फणुंगे कुरीगा मक्का का इन हालत मीस्तकुन्ना हग्गे बातिले उलेंवी गोते नुवता अनियावेरिकमायकुगा मीस्तकुंगे मुदलशा फुराने गेल्लुन दिनुमा वदु जनवारुंगे उसूलता नाम वगे गोसावा ए मुज्तमा हिदायता हग्गा बातिल तेदुमकु बयान कोद्देमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फणुवा एकलांगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फुरियम वेगेम में मतिवेरी रिसालत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फणुवे
e risalata furagas di finama den onnani baba muma nisonga meduga hamanu jehuma nisonga meduga khiyal tafatuma alon menna diriolumuga kamiyab wane hamayekani magaki mavegemwa islam dienuge aqida ga hifetu hemma medu alon men al imam al barbahari foga yaganaka hahen ha aharu fahun alon men ga halatu dirasa ko mifetta ongena mun dahinduga salon men nengigen deba mavegemwa islam dienuge aqida alon men dukol mafoga den hamajihum ummata kan nekka medu alon men ge tere galon men halata balafina medu migoni aniya verikan nattala adul verikan genamuge wahaka ekamako alon men ekam kurmattaka niadu beenon kura wasilataki democracy kamuga wima adul verikamaki libena echkamuga no islami shariyan alon men adul verikama hamaje huma amanna mankama genstani ehmema mistakun hamaje huma amanna mankama adul verikama adi aniya verikamun ekkibama mi huriha kamen ede nama emburi rujuama vi Allah subhanahu wa ta'ala ge shariata me dolan men ge mutamoga feturamunda corruption adi khiyanata adi hagga kanuda misonge hagguta kan aragatum ge wahaka dekeve hinduga ege aslaki alon men emmen huriha mistakun Allah subhanahu wa ta'ala ge fotuga ifata ekadange bawale vi shariyan ungenu ehme amita gal imam al barbari rahimahullah ummata ahlu sunnati wal jamaati ge aqida bayan koddemumu vidalwani wa amilu fil furqati ebamiyon ge sababun umme babave mistakum waki ve ganagentiye waki kuran emiyon masake kuri hagigatuga ahlu sunnati wal jamaati ge aqida khilaf janama dem mistakum ge meduga ebbawanta kamen nonna madina rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijra kurabi hiduga aus wanhaya khazraj wanhaya demeduga zamavi hamanu jawmaka digulagen dia talafalumaka hanguramen oi ekankan netigen dia ihamekan emme kamegge sababu ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tabave islami aqida ge hifentum ge sababu emme Allah subhanahu wa taala e umma sifa kuravam wahi kuravani tiabamihum naraka ge tumfemmati ga wanikon Allah subhanahu wa taala e waluganu salame ko deve rasulullah sallallahu alaihi wasallam gennevi hidayatu ga mistakum gifetum ehmema alon menna ngoti miyaduves mavegemwa islam dienuge unganna din to ga ifetum ahlu sunnati wal jamaati ge aqida alon men daskuru alon men ge veri rabbu tabarak wa taala Allah subhanahu wa taala ge ekkawantakan ungenu tauhid daskuru alon men ge aqida ki kobakan alon men nengi ghairu muslimu ge tereng alon men aqida daswane goten ge boitto ehmema nikam ballawa islami ummatuge isve dia fitunatan hama miyadu se fitunata ifada mihiri ei hama ekkamege sababun laganna fitunata ke kam gawati ve den efaga vidalawani wa takallamu bil mansukh wahtajju bil mutashabih fashakkaku an-nas fi adyanihim adi efaga al mansukh vefawa hukuntakum ba kadakka nitaga mi ishara kuravani usul al fiqh ge qaida tawtereng fiqh ge asuta ungene hinduga alon men na daswa e filawlo ei shariatu ga an nasikh mansukh ge bain himene gendeba ei Allah subhanahu wa taala baamali be hukum fulu tawtereng en hukum fulu baawalawa adi e kuri ge iswedia hukum mansukh vegenda dium ge waka mi ge tereng en صريح بسولنگي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربني كنت نهيتكم عن زيارة القبور تمن كده فانو ميگه كوريگا تيباميونا نهي كربا فيوني قبر زيارة كرما مهانتك زيارة كرما يفا حديث كرن ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيتيباميون قبر زيارة كراشاني e ziyare kurum ge sababun akhiren hadam begende alando nasikh mansukh nuata mansukh wafa hukum taka e mansukh wa hukum anna go bayan ko junum gotum megena sore hadis fuduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bayan ko devane kuriga mana kore vi mue ummata gaburu taka ziyare kon heduma ei kaburan alukan kuruma
සලෆු සාලිහුන් ඉස්වේදියා මෑවෙගෙන්වා බේකදුන්නකි අලුකම් කුරවේ බයිකම්ගා හෙදුමා එමියුන්ගේ නන්නමුන් බුදු හදාගෙන් බාටා යන් අලුකම් කුරුමා නී අස්තු බුදන් අලුකම් කුරුමුගේ ෆෙෂුන් ඈ ගොතකි එහෙම වීම රංගලම් මිස්තකුන් ඉස්ලාමී අකීදාගේ හිෆාටා අදි අකීදාගේ හුකුම්ත මිසකුන රංගල බයාම්බේ එංගි මිස්තකුන් ඒගේ මතීගා සාබිතුම දාන්දෙන් ශරයි බයිකම්කම් හුද්ද කමුගේ විනමස් උම්මතුගේ කුරි කොලක රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මනා කරවස් ඒගේ තරෙන් එකම මේ ගබුරන් නොත මහානේ ziyaර කරකම් ෆහම් විවනේ හුද්ද දෙවස් එම්මීම الناسخ والمنسوخ منسوخ وفوا آيتك حكم فلتك اي منسوخ ويكم حديث نوت آيتك سببون كما ميكان كان نيگي واهك دكم وجنما مغفرتم اتروegen داني هم افدان المتشابه قرآن کا ونی المتشابه والمحکم یا شرعی حکم تو تیرے گا ور صاف کو صریح کو ایک حکم ہنگن ہوری کنکما ادی بین حکم تے کی ایگا ور بوڈن علم ورین دراسا کو وسنا قرآن سنت گالی کا حکم دینا گنے ایک واصل واجہ حکم تک کما می دبا قرآن سنت کا ور رنگل اللہ سبحانہ تعالی ونی بیان کو دبا ایک ترے متشابہ ایوتر اولنگرا کنکما تباوا بایک مغفور دیگن گانے کم قرآن سنت کا ونی بیان کو رفا بنما ہنگا کیرتی قرآن کا اللہ سبحانہ وتعالی ಹುರಿಯಾ ಕಮೆಗ್ಗೆ ಹುಕುಂ ಫುಳುತ ವಣಿ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾ ಫೆ ಹೆಂವೀಮ ದೀನುಗಾ ನಹಿ ಕುರವಿಗೆಂವಾ ಮಿವೆನಿ ಕಮೆ ಕುರ್ಆನ್ಗಾ ನೆತೆ ಬುಣೆ එකමකී තිමන්න කබූල් කුරා කමෙ නූනේ කීරිත කුර්ආන් රංගල කියන් නේගේ අරයිබස් නේගේ කුර්ආන්ගේ මාන එක්කොලන් අනෙක්කොල දුවාපස් නුබදාමියක ගුණම් වීම එයි මීෂාරේ කුරවා වාකතකි අල් ඉමාම් අල් බර්බහාරිගේ zamanuga ifada fitunataka aqida ya khilaf mifada waakata feturugen awmuge sababum mifaytfatuga ewaakata ebebe kadum bayan kurawwa famiwan emi masharai gotun hukum denagannam vi maslakuta hukum denagannam vi maguta ade hukunta saaf kurunga alverin hippamafawa dalil taka dalil nangawa goitta ebohuri bara saaf koenge alona memme kuruko dannawana me islami shariatuge hukumtoge aslaki qur'ana sunnah efa hoga e sunnata qur'ana dalil dibe ijma adi qiyas adi efa hoga ve sebade hukum nege eta bawaru goittake usul fiqh ga ilmu ge terega ege teren detin nukta ge wahaka al imam al barbahari rahimahullah mitaga faaga kurawani ehme maden efa vidalan waqtasamu fi rabbihim misonge veri rabbu tabaraka wa taala meduga ebamihum bahus ko zuwabudi adam fashafiye ay allah subhanahu wa taala ya sabitu egemwa ismu fulutaka sabitu nuwa ismu fuluta adam efadan allah subhanahu wa taala libi wodigemwa milko wodigemwa furiyama wegemwa sifa fulutaka adi e sifa fulutaka meduga misakun qabul kurambi gota mikanka ummatuga bayan wefawani ehbima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummata वर साफ को फसेह कमाए को बयान को देवाफा कदे के फानो के रिसालत फुरिहम कोरवा वडागन्न विकंकं फाहुंगस मिस्तकुं एवा कदक्का नेक्कंतत के मुफद्दम उफेदिगे गन्न सबब मिताग बयान कोरवन ए असलु अलोन में हिंगम्बी मगु नूम मगु तके होदम फेशीमा मिस्तकुन्नं एरी ओलुम तके के सबबुम बाकं एम अलिमाम अल बरबारी रहमतुल्लाह इदालन वकालु लैसा हुनाका अज़ाबु क़ब्रिन जहमीम बुन्ये कव्वलुगे अज़ाब की ये एक्कमे नूने वला हौदुन अदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देवे फेंगारु हौद की ओइन एचे नूने वला शफाअत वेस नोन्नाने वल जन्नतु वन नारु लम युखलqa ए नरके सुवरगे ए मखलूक कुरे वे खल्कु वेगेम वादे तने नूने व अनकरु कसीरम मिम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहा हदीस फुलतकु साबित एफावा वरगिना कंकं एमुं इंकार करमुन दिए फस्तहल्ल मन इस्तहल्ल तकफीरहुम व दिमाअहुम मिन हादल वजह एम बीमा जहुमीन की मुस्लिमुन ने नूने विदालवा अलमरेंगे विदालवने मी सबब तकटके ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतुन साबित व दीन का बहिमेने बैंतके ए मुस्लिमुन एकंकम की ए जाहिलुवे नेंगुं एकशीगे नुआकंततके एव्वेस मुस्लिमका तिमन्नाय तिकमुगे हुकुम नेगे बुने दूकोन नुदे वर्गे हुकुम तके बोरी एकमका
ඉස්ලාම් දීනුගේ රුකුන්ත ශහාදතුගේ දෙකලිම කිව්මා නමාදු කායම් කුරුමා zakat dinuma roda ifuma hajjuma e rukuntaka kulun hori hukumta kuda bodu huriha muslimun negen jeba emmema zakat dinuma ki islam dinuga rukunek kanti manne ka nenge timanne gabul kuram bar dacche mi misam faragen enage islam kama me du suwalu fe dekanka emmema al imam al barbari rahimahullah vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummata bayan ko defafa वा सॉरी हकांकमा में दुगा है में ख्याल तफात हुए एकांकमा की नेक्कन तत्तकम का बुणम के सबबुं बड़े तिल मेरी जहुमिया नकी ए जहुम बुन सफवान के अगीदा एन अमिल्लवा कत के मुफद्दा के दीनु के तेरे गेनसा मिकांकमा तबावा मिउन की मुस्लिमुन ने नूने बुननी मिसबब तकट्टके लियन्न मन रद्द आयतम मिन किताबिल्लाहि फक़द रद्द अल किताब कुल्लहु अल्लाह ताला के फतुं एम्मे आयत वेस बोलाला जा कबूल नुकुरान मिया को ए मूली कीरित कुरान इंकार कुरा मिहे फदे वमन रद्द हदीसन अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़द रद्द अल अथर कुल्लहु अदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सह एम्मे हदीस वेस इंकार कुरमा की मुली एकदेग फानु गारियम वारिदु फावा बसफुलता एक्कों इंकार कुरुम फद कमेके फहुवा काफिरुन बिल्लाहिल अज़ीम एफद मिया की मा बेगमवा मतवेरेगमवा अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक काफर वेगमवा मिया के अदे में शक्कने कीरित कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला एफद मिहुना में दुगा वही कुरवनी अफतुमिनूना बिबअदिल किताबि व तकफुरूना बिबअद तिबामिहुम फतुके एब्बयं ईमान वे अनेब्बय काफर वनी है ये इस्लाम दीन की अड़ोन में एदे बैक कंत तक कोल्लुमा अड़ोन में न बुरावा नो तो कुरम बेनो नुआ बैक कंत तक नुको दू कोल्लुमा वे दीन नु इस्लाम दीन की मूली इस्लाम दीन की दिरिउलुम के निजाम है मूली इस्लाम दीन की अड़ोन में हेदुनु हेली सुरे गोस अने दू के रेगनु निदुमत दान दें अड़ोन में दिरिउलम वी हुरिया गोते बयान को रब्बाफा मतेरी निजाम हलोन मी के कुरी के दरुस्तो गादी भाई शेख होंगे दरुस्तो का ना विदालो देब्बा मुंदा वहां का तिबालम विस्नवान बल्लमा हिंगा सलमानुल फारिसी रदियल्लाहु अन्हु के अरिहुगा यहूदिया को फुरसारा के राव का दन्नोनी तिबामी हुन्ना फोडवुणु नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुरिया के में उंगन्ना देब्बा फानम अले निकम मुने बदा रिफाखाना कुरन दस को देवी है तकम को शक्के वसने अलोन में फाखाना कुरान गोता साफ वाने को वेस वनी मैं विगमवा इस्लाम दिनु का बयान कुरबा कना बेनु नुकुरमाशा वाय बेनु कुरमा फाखाना वन्ने रो कियम वी दुआया फाखाना कोन निमिगें आवादु कुरम वी गोता फाखाना कुरा हिंदुगा कुरिमति लाम वी फरात दंदन वेस इस्लाम दिनु का वनी बयान को देबा नी के तरह बाय वहां कहता है कि मियदु साइंस वेरिंग एवाह कत नगा मीवेनी गोता का मिहिं हदा फिनामा मीस्तकुंगे सिहत मा फायदा है हुट्टे किया बयान कुरमुंदा कंतत्ते की अलोन में गया में दुगा विस्ना दाफिना मैं बेगम वा इस्लाम दीनुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला फर्द अलुकम के गोतु गालोन में लवाफा हुरिकंका बदमा हिंगा अलोन में तेरेगा मियदु फेतुरमु मिदा हुन रोगा मी वरुगत रोगा का सदा में मुम एव मगुकमुगा डॉक्टरी मी अने फरवादे में मिबुननी गिना गिना अद्दुमुमा किंबिसियाला केसा हदारुगा अंगमतिगा अंगलु मशा अदि अद्दो हेदुमा मियदु अद्दो मट्टका हैंड सैनिटाइजर नो ता साफ कुराने केमिकल तका अच्छी गिना गिना बेनु कुरमा कोम्मे हॉस्पिटल देगे कोम्मे कनेगा एबोरेगे फुली हारु कोफ एकम को सुभानअल्लाह अलोन में मुस्लिमुन नबी हिंदू रेका दुआलु फर्दु फसनमादु कुरुमट्टका अलोन में न वुदू कुरुं फरुदे गोतुगा बवे वुदू का अलोन में वुदू फटनी देती द दोमायकुगा एम मैं बेगमवा इस्लाम दिनुगे हिदायत बने फिनमा अळुगंड में न एनु मगे इख्तियार को के दाहकं इतुरु गोतें होदा का नुजे मैं बेगमवा इस्लाम दिनुगा ने दिरियोलम के हुरिहा कम बयान को देबा एम कीरित कुरानुं एम्मे आयतें एम्मे हुकुमें दूकल्य से मूली कुरानं इंकार कुरुं फदकम अल्लाह सुब्हानहु व तआला कीरित कुरान का वही कुरानी उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा मैं बेगम वा इस्लाम दीना फुरी हमें वन्ना
ಶಹಾದತುಗೆ ದೆಕಲಿಮ ಕಿಯಾ ಹಿಂದು ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲಾಹು ಮೆನುವಿ ಹಗ್ಗುವೆಗೆ ಅಳುಕಂ ವೆವೆ ಇಲಾಹ ಕುನುವಾಕಮಶ ಮುಹಮ್ಮದು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗೆಫಾನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ರಸೂದಾಕಮಂ ಹೆಕಿವುಮ ಫೌಗ ಏನಗೆ ಮಚ್ಚ ಲಾಜಿಮ್ ವೆಗೆಂವೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಏಕಮಕಾಗೆ ವಡಾಗೆನ್ನೆ ವಿಹುರಿಹಾಕಮೆ ಹಿತುನ್ ತೆದುಕೊ ಎಯಂ ಅಮಲು ಕುರ එහෙම කුර්ආනුන් එබ්බෑගා හිෆා අනෙබ්බෑති මන්නේ ගබුල් නුකරවේ මෙවැනි කංකමෙන් ඉස්ලාම් දින ගෝරි කංකමෙ තිමන්නේ ගබුල් නුකරවේ අලොන් මෙන්න බුනානේ ජාගෙන්නේ ජහුමියන් අවුදු සුන්නත වල් ජමාතිගේ අකීදා ඛිලාෆී කම මි බේකදු මි බයන් කරවනි ෆාල්වෙගෙම්මා සහ හදීස් පුළු තකා ඛිලාෆෙ අමිල්ලා විෂ්ණුන් දීනුගේ මච්චන් ඉස්කුරුමුගේ සබබු එහෙම වෙජ්ජනම මියදුවස් අලොන් මෙන්න එබේකදුන් රක්කාතරි කම එකුගා මි ගෙනස්තෙවා ෆිලාවලකි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ අරිහුන් kame saafu kon alon men nahamen asinama ekame galon men gadala hifatenje Allah subhanahu wa taala kiritu Quran ga wahi kurabani wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu rasula sallallahu alaihi wasallam genes debba fi komega me gati abamiu ifata shade kade gefanu ahi kurabwa fi mana kurabwa fi kamakun ti abamiu ekiba ve kankan hutta dash صريحة القرآن لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألون من تبام ما أمر كربف هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كدبني كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى تمن كذا كفانوك أمتوك هريها من سور كوانانه دكول هذا ميها كو منوي سور كوانان دكول هذا نه كومبيتو هندو أصحابه كذا سوال كربني ومن يأبى يا رسول الله اے اللہ کے رسول آئے کم بین ہے یہ دیکھو ہدام حدیث کو ربنی تیمن کدے کے فانا کیمن گم فی میہ کو سور کے ون ہوتے تیمن کدے کے فانا اوردج میہ کو ہدانی دیکھو لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوردج نما اینا انکار کرنی صح مگن ہنگما اینا انکار کرنی ہدایت کے مگو اختیار کرما اینا انکار کرنی سورو کے دیوما එහෙම්ම මිෆතුගා වර ගිනාන්ත කුරාරුවගේ මියන්නනි දීනුගේ තෙරෙන් ඉතුරු කුරවේ කොම්නේ කමකි එයි මගුෆුර දුමකේ අදි මගුෆර දුමකි එයි නරකය මගු දක්කා කමකේ කොම්නේ මගුෆුර දුමකි තිමා හේව මගුන් එක් කිබා කුරුවා කමේ එයි මිසබබට්ටකා එවේකදුම් බයන් කරවනි එහෙම්වීම හකීකතුගා සුන්නයි නොත රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අලුගොන් මෙන්න ගෙනස් දෙවි මිමතිවරි ශරියාන් අලුගොන් මෙන්න මුහිම් වනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලෙන් අලුකන් කුරුමකි තිමා අමිල්ල බුද්ධිය ෆෙන්න ගොතක කුරන් එක්කමෙන්නු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලෙන් අලුකන් කුරුමකි තිමායන් එයි එම්මෙ රංගලුක එක්කමුගා ෆෙන්න කන්තත්ත කුරුන් එකඤ්ඤෙන්නු රංගලු කන්තත්ත එංගෙවි ගොත අල්ලාහ් තාලා ය ඉඛලාස් රිකමයක කුරුන් එයි මෑබෙගෙන්වා ඉස්ලාමී ශරියතකි බලමා හිඟා qible kurimatilän hutti hashambade fatiha sura kiyawa Allah subhanahu wa ta'ala taka rukuko qiyam ga i'tidal ga hure sajida kon hedumaki ei goskamen nuungeto ekamaku Allah ta'ala baama devi shariyata khilafa ekan qur'ana me nuwana rangalu kamaka fatis namadu ke derakoen wettaka මොළුකොල්ලන් තින්නකොන්නත හතරක් කොෆිනම ෆතිස්නමාදු බාතිල් වනකම නිගුණනි එකමට්ටක එසබපට්ටක ඊයන අලුවන්ඩන් خبرක් ගා මෙන්නනි සූර්යාගා එම්එෆෝ මේගේ හාදිසා තවතරේගා සූර්යාගේ ආම් රයිතුන්නා දෙකොළ මේ කිමිකල් හතියාරු සූර්යාගේ ඒ ජබ්බාර් මුදෆා වෙරියා බෂාර් අල්ලාහ් එන නිකමති කුරවෂ බේනුම් කුරිකා එෆෝගා යා ගුලිගන් සෝෂල් මීඩියා ගේ මෙන්නනි මිරේගේ ඒ රේගේ වා කෙන්ගේ තෝ රේගේ මගරිබ් නමාද ෆෝගා මුස්ලිම් උම්මතුගේ එම්එම්එස් දෙරකෝ නමාද කොන් අල්ලාහ් දුආ කුරෂ ඒ මීසාම් ෆරාගෙන් හේයකමක ගෝාලන් හේවමක මගු දක්කන් තිමා අමිල්ල කමෙන් විතුරු කුරවෙනි මගරිබ් නමාද ෆෝගා මගරිබ් නමාදුගේ සුන්න දෙරකෝ කුරුන් හොවේ ආදි තිමා එදේනම විතුරු සුන්න මුත්ලක් සුන්න වෙස් කුරුන් හුද්දගෙන් වා වගුතෙන්නේ
එකමක වකිකමක ගුණවාගේ මිසකුන් තෙදුවේ දරකේ නමාද කර ගෝලම මිවනි බිදුආ කන්නෝත ශිරුකක අලොන් මං එම්මෙන් උම්මතට්ටක දුආ කුරම් වි අලොන් මං මි දිවෙහි මුත්තමගේ තරග හුන් රෝගා ෆෙතරමුන් දාතිවේ නමාදුගාවස් මොනෝදු කියාතා එත දුවහෙ වෙජ එකමක දීනුගා නෙක්කන්තත්ත කනක සාකන්තත්තකෙන් අලොන් මං දීනුගේ තෙර ගෙනෙව ඒ එක්ගොතක වෙස වෙස්මියක හුද්දරගෙන් වාකමෙන්න එහෙම මේ අල් ඉමාමුල් බර්බාරි රහිමහුල්ලාහ් විදාලවනි මන් රද්ද ආයතන් මින් කිතාබිල්ලාහි ෆකද් රද්දල් කිතාබ කුල්ලහු කුර්ආනුන් එම්මෙ ආයත දුකොල්ලි මියස් එම්මෙ ආයතක ඉන්කාරු කුරිමි හාවස් මුලි කුර්ආනන් ඉන්කාරු කුරිෆදේ අදි කුර්ආන අදි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සහ හදීසු එම්මෙ හදීසක ඉන්කාරු කුරුම කීවස් මුලි එකදේගේ ෆානුගේ කිබන් වාරිදු ෆාව හුරියා වස්ෆුඩතක ඉන්කාරු කුරුම් ෆදකමක එවද මියකි අල්ලාහ් කාෆර් වෙගෙන් උරදිගෙන් වාමීහක සුබ්හානල්ලාහ් වරුගද බස්තක එංගේ තොම්බි බස්තක එහෙම මේ අලොන්මගේ අකීදා මිතාගා උංගන මුන්දාත්නුගා අලොන්මෙන් ඊමාන් මාන් ජෙහනි අලොන්මගේ කොළු දත්තකුන් එච්චෙග්ගා වරුගදෙන් හිෆාට්ටා මින් වරු දැන් ඔය ෆිනාලුගා ඉමාමුල් බර්බාරි රහිමහුල්ලාහ් විදාලවනි ෆදාමත් ලහුම් අල් මුද්දා එෆෝගා ජහමියා එන්නන් ඒ zamanugain අබ්මාසි ඛිලාෆතුගේ බය වෙරින් තබාවේ එමියුන්ගේ බස් ආමුන් දියමුන් සුන්නෙන් නිකමැතිවේ සුන්නතුගේ අහෝදු වෙරින් නිකමැතිවේ ඒ බිදුආ වෙරින්නා දිනුගා නෙක්කන්තක තබාවේ මීහුන් වරුගදවේ අදී එමියුන්න මුද්දත zamaන ලිබිගෙන් දිය එමියුන්ගේ වාහකත ෆෙතුරුමා වවජදු මිනස් සුල්තානි මඋනතන් අලා ذلك අදි සුල්තාන් නොත වෙරියාගේ හාකිමාගේ කිබන් එමිහුන්නන් එකමුගා වාගි වෙරිමානේ වාගි වෙරිත්තකෙන් ඒ zamanuga වෙගෙන් දියේ වවදඋ සයිෆ වස්සෞත අලා මන් දුන ذلك අදි එමිහුන් ඒ බුනා බස්තක ඛිලාෆෙජ් මීහෙගේ මච්ච කණ්ඩි දමාගතුන් නොත එත්තයෝ ගඬු තාසීරු කුරුමට්ටක උෆුදා ලේෆාවේ එබහි දීනුගා නෙක් විදාතක මිසකුංග මෙච්ච ලාසිම් කො එකමා ඛිලාෆා මීහුන් ගාගා ජිල්දු කො තලා අද එකතරම් බය මීහුන් ගතුල් කුරුමා මිකංකම සිංගමුන්දී තලන කුරීග ෆිදාලුගේ සිෂාර කුරිෆද සුබ්හානල්ලාහ් සුන්නත් දුකොල්ලා ෆිනම උම්මතුගා තකුරාරුවා මින් දෙන හැම එක්කම අලොන් මෙංග මි උම්මත බදාලා ෆිනම ස්වේතවේදී තිරිසාරුගේ වාහක දක්කහඳු එම්මේ බොඩ ෆෙනගෙන් දනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ සුන්නතුගේ තරෙන් තුඹුලි දිගු කුරි මීහුන් ගදකමුන් ගොස් තුඹුලි බෑදුවන් කුරවුණු මසක්කතුගේ වාහක ෆතිස් නමාදුගා ගුණෝතු කියුම මජබූරු කරමුන් දිය වාහක සහ සුන්නතුගා එකන් ඔයගෙන් මිසකුන්නන් එල්මරින් බයන් කො දිනුම් වෙස් මනා කුරි වාහක එය ෆෞගා ඒ zaman ෆිලාගොස් එල්මරින් එමාග දක්කම් ෆසියාවෙන් ඒ zamaනෙග්ගා අල්ලාහගේ රහමතු මිමිස්කිතු ගාඳ අලොන් වෙස් එවාහක දක්කෝ මිදනි මි ෆිලාවලු තිබෙබලුන් අඩවස් සවාති අල් ඉමාම් අල් බර්බාරි රහිමහුල්ලාහ් විදාලන් ෆදරස ඉල්මු සුන්නති වල් ජමාඅති වඅවහනුහුමා අදි සුන්නත අදි අල් ජමාඅත අහලු සුන්නතුගේ ඉල්මු ඉන්දිරාස් වෙගෙන් නැතිගෙන් දියේ අදි ඒ ගහුල් වරින් වෙස් නැතිගෙන් දියේ වසෝරතා මක්තුමතයින් ලිඉظහාරිල් බිදයි වල් කලාමි ෆීහිමා බිදාගේ මාහකත ෆෙතුරිගෙන් දිය දියානුංග සුන්නේ වලුජෙහි ෆරුවිගෙන් දියේ වලි කස්රතිහිම් අදි බිදාවරින් ගිනවෙගෙන් දිය දියානුංග හග්ගකි ඒ දිනුගා නෙග්මගුකම් නිස්තකුන්නන් හීවාම් ෆෙෂී අලොන මීෂාන කුරා zamaන බලායරුගා රබිඋල් අවල් මෝගේ බාරමන දුව ගේකේගා කෙක්කුන් එයි දෙයිදු දෙදුවා හවරවස් බොඩක් කුරවමුන් දිය කන්තත්ත කන්දි දුවේ ෆාග කුරුමුගේ නමුගා කන්තත්තකෙන් හිඟමුන් දිය ආෂුරා දු සුන්නවෙගෙන් වා රෝද හිෆුන් ඒ මිසකුණ කුරංජේ කමෙක්කම් අන්දානෙන්නේ කන්දි දුවා කී ආෂුරා දුගා කුරේ කම ශීංගේ තරෙන් ඇසකම සුන්න නැතිකෙන් ගොස් බිදුවෙන් මිසකුන්ගේ තරේ ෆාල්වෙගෙන් මිදන් නියදොස් ආෂුරා දුවා ආෂුරා තාසුවා දුගා රෝද හිෆුන් අංගිරුගා ශීංගේ තරේ ගෝති ei Hussein gefan haravi doskamuga wegen nokume kandiya tuhunu zaha hanjarutaku misonge gaga amilla tela duhe kamuga hada ehem wima den mistakun e bid'a ginawegen diyama hagguge maguga hunna mihe soligen deba mi emmen uleni emme rangala gotakkamuga gabul koramu mistakun ginawun ei haggu magu kamuge dalilen nu Allah subhanahu wa ta'ala kiritu Quran gaya
adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu ga weswani bayan kuramafa mistakunge tereng gina bayaku emihun e tabawa magat tabawa kamga wana matiya bamihun magufure dun nun kamenwan duniyaga muslimunge tereng bilyanen ha bayaku tibiruga de bilyanen ha mihun ghair muslimunge bati behma duniyaga gina mihun ole goten alon men hodan ole finama hagguma mun ekibawen na واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة فكانت فتنة عظيمة دين زمانوغا وگن ديا بيان كوربني ميسكونغ تريغا بدعاء كانتت فترم مجلس قائم كوربي جلسات بيفي ادي اميهونغ سيدا سنة خلاف واهكت دكانه emiyunge khiyalta faturane bayaku nukume adi e waakatawge fottal liyevi adi mistakun ya lembu mattaka wazifa ya mistakunna puri muttamawge ijtimai furusatta mistakunna kiya devi mistakunge hingiya lamba masaka korevi bodu fitune ufedigen die efoga vidaloni lam yanju minha illa man asama Allah e fituna takun salame wegande Allah ge rahmatun ekamun maasum ko ekkiba rakka tari ko devi madu bayako ekanye fa adna ma kana yusibu rajulu min mujalasatihim an yashukka fi dini misa kunnan emiyonge teren libunu gellun taw teren balana emme kudakama kap balana maves misa kun emiyonge dina medu shakku fe de hisabaddi biduatan ufedigen was gina wegande minbaraki hagguge gotuka hunna miha evves heomaga hifatan hunna mias mi anaka heoge bay shakku waran emagata feturi amuga gendiu miyadu balama hinga dienuga nahi kurabafuri kantattan alonu menge terega feturegen da minwaraki rangalu mawga hunna membe famves en ajjahan gos sakara jawwa nuba vianu da magutakun genda hisaba midan muli ummen ega baaveri wamun gos emme fahun ei rangaluge kamuga huriha misakuna visne hisaba fitunatan alon menge mi koda koda muttamaga mes feturi amu wamun ebade efoga vidalone au yara ra'yahum ala wala yadri annahu ala alhaq misakun dina medu shakwe adi enage e hurawdu gen ei habbu kama meduga shakwe e nuata baatil kan nege hisaba gos ei emme aadage waru heomaga hunda miya seomaga medu shakku fede hisaba kankan dium fa halakal khalq hatta kana ayyam Ja'far alladhi yuqalu lahu al-mutawakkil efoga al-mutawakkil billahi kyuno khalifa Ja'far ke zaman feshuma foga den mistakunna e bid'atakun hinde bidane waguta libigende fa atfahu Allah bihil bid'a Ja'far ge sababun bid'a verenge wahakatan nikamete gendiya muttamoga bi dini ilmen negi wahaka dakkamun diya mihunna e fursatta libamun diye e zamanuga tibi jahilu veringe sababun ehmi ma salih rangalu veriya qawma fahoga haggu faalu wa azhara bihil haqqu al mutawakkil ge sababun bid'atan netikos aggu anakas faalwe wa adhara bi sunna faalwe wa talat alsinatum sunnatuge ilmerinna waaka dekkumuge fursat libi ma qillatihim wa kasrati ahli bid'a verin ginaviye kamaku sunnatuge mihun itubaru kura rangala ilmerinna anakaves fursatu libigen di alonu kurin dennevin mi fotuge fidala nikam ballawashe zaman take dive muttamaga sveturegen dia ei waki gotakan nune miskituga namadu nukureve zamane tumuli bahatta miya ki emme vianuda miya kamuga bedevi jalalla zamane unutu nukiya miskittawge imamun wazifan kanda hisabadiya zamane ya foga anekaves misakunnan e fursat libigen dia e sunnatuga alverin nukume rangaluge bayan kurba anekaves fursat libigen dia nitaga al-Imam al-Barbahari rahimahullah ishara kurane al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah fada dekalun sahha mauga hifanta tibe al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sunnatuga demi hunne waraki ekadege faanues jalal levi ekadege faanuge gaga hattu eta faanuge telumuge sababun bara boda badikashivege dia hindugaves e aniyadaka ekugaves
बिदा के बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारू साबित नुआ बस कुरान के अल्लाह के मखलूक के नुबुने हिफाटा लमुंदिया ए फौगा एमिउना नसरम देमुंदिया खलीफा नतेगन गोस दें ए खलीफा के दरिकल वडागन अनेकास अल्मेरें के तेरें बोडति दन्न बेकदुना फुर्सत लिबि सुन्ने अनेकावेस दिरिगन दिया एमि म उम्मतुगा बिदवा आमुवेगन दागोता ए विदवा फालवा सबबा अदि ए सुन्नतुगा हिफाटमि सबबु अल इमाम अल बरबारी रहमहुल्लाह दें अनेकास अन्नंग जमान तक बयान को दो मिदन एफे शक्कने अलोगन मेंगे हालत की वे सममी अलोगन के उम्मतुगा वेस गिना बयकु वियानुदा मगुतकुन दमुंदा इंदुगा मीसकुन इतुबारु कुरा रंगलु इल्मेरितगे सबबु अनेकावेस सुन्ने फालवे हेयोगे कोम्मे जमाने गास मिदने मीसकुन बयान बम अलोगन में आमुरयितुंगे वाजिबखी हेयो मगु अलोन में नंगेंगुम फोगा एगोतुगा गदाला हिफेट अलोन में वजीफा इट्टका नोत मुज्तमग अलोन में लिबे वंफाय कट्टका अलोन में दीन दू कोदुमकी एव्वेस मिहका मुद्दवेगेन वाकमेनु इंशाअल्लाह मेन हफ्तागा वेसम मिफिना मिफोतुगे हम फिदा वलकागे बद्दल कोल्लुमगे उम्मीदुगा वकिबलन सुब्हानका अल्लाहुम्मा अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।